khale hi video kang siam na hi thil dang bang mai si hin khat le khat ki mu da nang le khat le khat ki sim mu nang le khat le khat ki nial nang jong hi si hain a hin la tun hona hi alo thei lo le a kho khat chi ja hai kang bol a hin thil dang bang ma ja hi lo hi ama sa pe na hi evangelist hi bang chi na em chi hi kang genu ding kang gen dinga hu jen tu ni hi is social media platform to ma hla nu hi nulam chin holam hi evangelist the evil zilis chin hi ipuang ta wa evil zilis chin hi ikova hi hu pen hi thil di lo khat ai ama mi mala nahi a hi lewang thu to ma hin evangelist ki chi hi pathiana bible a zong mi evangelist na chi chang vai mi zo sia evangelist zo sia khovel pompia evangelist zo sia na gen na we hu zen tu ni evangelist bang chi nai neu khat background kan gen ni kana evangelist hi tanchin pha puang zading to proclaim good news of salvation how hing na lama and then hu zo chang a hi hagaw lama hi mi hu hing na tan the na dinga pan lai hu chang not only that tanchin pha gospel message send to ding le tanchin pha puang za ding de evangelist ki chi hu zen tu ne hunin hi tanchin pa apuang zwa chau hilowa hagawa piang tha te pen spiritual maturity hagawla ma akhang tau ding le api cheng deu hi amo thilbo anna sep e tu ne hunin he gmfdi hi ki bola hi tanchin pa thlacha pin evangelist nun hi tanchin pa apuang za mi tam pi piang tha na jong ne da chang hi facts and figures jong kan gen na lai ding ke nge jong hi personal experience spiritual maturity hagaula ma hi pitching na kan hi gmfdi munai ho jen tu ni hi kang hil sian ni ani na hi bible in bangchin evangelist again e chi le hi khat na hi evangelist te pen hi salvations through Christ hundam na Krista zala hundam na puang za ding hi and then preach and spread the gospel to others pathian thu tanchin pa midang te ko ma hil son ding chi a hiam and then help people to come to know Christ as the Lord and Savior hagaw a pathian lama Jesus Christ hello te tanchin pa hello te pia ama a puilut a hundam na nei sa ding Krista to ki zop mat na nei sa ding chi ya and then encourage and equip and encourage believer for ministry hagaw galvana ki van sa ding chi a work a hin and then hu chang a hi tu ni bible in hi chen na again Ephesians chapter 4 verse 11 and 12 hi chen again hoi da mention hi hu chen tu ni evangelist ki chi hi tu ni hu na hi Ephesians chapter 4 verse 11 a hoi chon again bible ki gyal hi evangelist ki chi simmo the hu chang a hi chiamui bol the thil hi lo hi as happen it's written in the bible o se chiamui the hi lo individual a thil ki gen hi lewang that's a different thing but he could general statement evil genius ki ching lo him thil evangelist so he chan again you are against the bible against the chi gang gen no devanin then cnc ki chi jong hi thil di lo ai adi lo khare terminology di lo vo because bangje chile pathian ha gaw thopon hi chen again he 8 June 2016 sorry 2026 16 hello a hi chen pathian thupon in 59 again he nang ho nei ho da win nang hon hi chi khu mihima ko na hi na ti win khat phat chom na mei ding le khat lunglet na ding a na gel ta win hi chelaya alen pen le achung nung pen hi chelai chi changa gmfdi mu na gi chi na hi alen pen le achung nung pen chu koi na umuvam katla chanu zong a hi pon evangelist no nulam again na hin
Kallet sa pa zong ahipon evangelist po gen nahin. Hat chung nung napathin u kema te lo alien dang umpoy. Now tell me, ko alien pen. GMFDI muna. Pathianin hagawa hung vel na muna. Ko ye alien pen. Koy madang koy maamlaw eh. Evangelist pizong hilaw, evangelist puzong hilaw. Alien pen le atunay pen hingzing hat chung nung leile van le asunga umzaw si asampa alpha le omega pathian. Kay gen hilaw eh. Pathian tupuan again 8 June 2026 again eh. Now, hoya para siyan sinang lada uwi. Kigelon. Then, huchiya nga hi, tuni huna hi. Facts and figure kang biading ay. Facts and figure kang biading. Achile, date 18 July 2026 niin, counseling 142 times, akinein, hutenga hi 126 val pangay. Mizale, somni ilego val pangay. Last Saturday chinay. Jingcha nga pen, ay like another, avil zale somni le tumnang ita. Hiku bangjay chel, Mayte, le cookie zo conflict zo May 3rd zo para 142 times counseling ke bol in achang changa hi 400 300 200 people zo mi ai wanga on average sa kalale zakhat kalale hi 142 times into 100 people ben on average huchi le I calculate le 14,200 people have accept the Lord Jesus Christ as a personal Savior. Mangpa Jesus Christ hundam pa pam 14,200 on average sabe. Ay wanga source kat kala na 20,000 valta ding chi zong lam kai tia pan kamuy. Now you tell me. Hiku hagaw mang inam sungwa hagaw mang thang ding God muna lut ding piang tha za de on average in alai at atam abona hinai loi huzia intune hunin hi ane enun tang genut khat he thildang mang ma hi sin sitenga pathianin hagawang vel namun hi Satan ho namun go Bruce Siva ho namun na chim achi le tuni honin Satanin hagaw mang thang ding angai lut dem Satanin hagaw mang thang ait diay nang le nang kidongon azia chu Satanin hi hagaw mang thang hi ait si ade si yes ade hi Satanin aiwa eat loy Satanin hagaw mang thang ko banga di nge chile God muna puilu ding ade pathian hagaw mang thang ait ai bangza adi chil van gamang at amun siam na van muna heaven na umpi dinga pathian ang de huzia Calvary cross ta na hagaw mang thang ding ait ja Calvary cross assisa nang ta ai huzia Satanin hagaw eat loy ade huzia tunhun kigel phau then atop na ding hagaw siyang thau tai tom hi ani hagaw tha siyang thau tai tom kichi hi ngai dam thelo swal kichi unforgivable sin kichi or unpardoned sin kichi thilzo si pen ki ngai dam theding hagaw siyang thau tai tom pen ki ngai dam thelo ding tu hi zong le ahungom ding khanga zong lai siyang thau hoida ki gial hai ho zen to nen thu ka gen thei ta chin hagal siyang thau na tai tom khadiu pilwangon hu chiang in hi enun mi khat apiang tha hi le asunga hagaw khat ang tenga pathian hagaw siyang thon a pia hi le mi na do hi cha no mi do ki saveu chin ai wanga asunga hagaw siyang tho ku na do kha hi
no in tu ni hona hi hlecha pin evangelist nu na tai to mun na demo a hi lo lo wa thil na bolu video jong huchanga hi picture jong atom to man na bolu tu lai ai jong me a hi wangin enun ama do chin ki ngai to aveu chin ai wanga asunga hagau kuna do khawi pilwangon azia chu asunga hagau kuna do hi in asunga hagau pen na su lung tha chang ba na bung bua na tu diwi hu chang koi man jong tho kai tho the lo ding hu zen pilwangon mi ka dem thei tai chen mo dem sun azia pen asunga hagau teng jesu christ hagau siang tho pen na dem khao chang wa asunga hagau lung tha le patian hagau dem nei dim no individual la mi dem ai lo le mi tai to ma ki ko ina veu chen ai wa hagau thila hi thil zau hoi mi hu zen to ni honin hi thil zau hoi mi ben hi pilwang niu yes mi nge ko ma ki bu kim lo nobody is perfect in this world ken jong bol khel the ka set na jong tam piu mu ding yes hi talwa hi jong le idi lo na teu hi iki ta taule individual ki soft ding ki hel ding zapi heda mi pi heda ki su zum na pen hi to ni honi thil di lo this is not the way Christian to nam ki to lo hi na i da hi le adi lo hi le iki pho dingo not in front of public but in agua ko ki na di tai ho zen to ni hon hi video enzo se hi kian phagam nin ki yel phanun to ni GMFDI setan hagau gilo ki bya namun na chiwin hagau gilo ki bya namun hi tu ni honin hi more than 14,000 piang thao mita facts and figures hagau gilo ki bya namun na min piang tha na di ta amu hi nanga di lo ne yai ki gel phai koi pena di zoi chi hozen setanin hagau ka i chingei loi hozen tonen he kang hil chia na hen koi ma dem na le koi ma simmo na jong he si hin la hitenga he e thilbang kim he ke en het siam lo jaw ke ya muna ka en grassroots level research ka bol hin ka finding ai hozen khat le khat ki simmo na jong he si khat le khat ki mu na de ngang hi video ka siam ai si hai wanga kabol na reason le purpose motive dang bang mai sin clarifications ne hello teu kang hil hi hozen he to ne he ne hello le detail information ne hedu le comment section ang bolulan ken jong hung hil chan ningen le hello ga mi thil gen zo se jong mota san da vai thil bang kim hol chan neun imu chan changen yes evidence based om changen thu gen vai chi kang gen oi wange ki pai nge